Allah tabarak ve taala bizge özünün en süyüktü akırgı paygambar Muhammed aleyhisselamdı bizge paygambar kılıp jönöttü. Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem menen bizdin iki dünyada baktılı bolup yaşao üçün jol körсөткөн кереметті Kur'an jönöttü. Al Kur'anda urmatlı musulman bir tuğan Allah Taala da bizge adam balası sen moğonu kılsan adam boydan kalasın. Moğon ersege barbağın adamlıktan çıkıp kalasın. Oşondan adam balası jönököyle özünün kelbeti menen başkası menen emes. Biz oşol Kuday Taala'nın buyruklarını atkarıp Allah Taala tıyıp salgan nerselerden tıyılıp jüre turgan bolsok çınıgı oşol adamgerçilik oşonda. Urmatlı musulman bir tuğan keremetli Kur'an'a mesele kele turgan bolsa Kur'an bir gana söğüp ölü ölgen jerde okula turgan nerse emes. Bugün günde bir telefon alsanız da, mo mikrofonu satıp alsanız da janında bir kitepçesi menen keledi. Bunu kanday koldonuş kerek? Katalog dep koyuyoruz da. Bardık oşonun jol jobosun körсөткөн. Bette mana taksi aydagan jigitler barыбыз benzabakka hiç kaçan avtol kuybayız da. Turabı? Oşol siyaqtı böyle Allah tabarak ve taala adam balasını jaratkandan keyin bizdi baktılуулuk joluna körсөткөн keremetli Kur'an'dı jönötkön. Degele biz Rabbim Allah meni jaratkan jaratuvchum Kuday deybiz. Paygambarım Muhammed deybiz. Dinim İslam deybiz. Bирок Kur'an jönünde malumatımız var mı? Kitebimiz Kur'an deybiz. Bugün mana Kudayıma şimdi suyunup atam, kuvanıp atam. Bar jigitler bu jerde anglисчени жакшы өздөштүрүп алыптыр. Бирок özümüzdün oşo Allah Taala bizge jönötkön kitebimiz jönünde malumatımız var mı? Allah Taala Kur'anda aytат: "Laqad anzalna kitaban fihi zikrukum." Sizlerge bir kitap jönöttük. Al kitapta sizlerden barыңардын bayanыңар бар дейт. Al keremetli Kur'anda biz jönünde mesele var eken. Siz jönünde var. Barımız jönünde var eken. Ahnaf ibn Qays degen alim Allah'ın kitabını okuyan кезде "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum." Sizlerge keremetli Kur'an jönöttüm kitap, al kitapta sen jönünde mesele var degen ayatты okuyt da. Men jönünde bar beken dep Kur'anda okup başlayt. Men jönünde ne deptir Kur'anda okuyan кезде Kur'anda mınday ayat var. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kanu qalilan minel-leyli ma yahjaun ve bil asharhum yastaghfirun. Allah'ın kulları var kebirleri tünde az uktaşat. Kuday Taalaga jalbarıp kulçuluk kılıp çıkat. Bирок күндүзү таң аткан кезде дагы, "Ey Kudayım, men sen kaalagандай kulçuluk kıla albadım. Kudayım menin bilip bilbey kılgan günөөмдү kechirgin. Tündeler uzun tündeler turup, 2 rekat namaz okup koybodum. Je ertenki namazımda okuwadım" dep Kuday Taala'dan kechirim surayt degen ayatты okuyt da, "Jok, bul men emes, men jönünde emes" deyt. "Men андай emesmin" deyt. "Men de андай emesmin." Tündeler okuyubuz bu. Hazreti Umar Peygamber'in ikinci halifası kış gelgen кезде "Hoş geldin, tünü uzun bolgan kış." Tahajjudga turup tünde ibadat kılsa bolat eken, kündüzü kıska bolat eken, oruza karmay turgan kış gelgende ошентип кубанат экен. Oruza karmagan oңой, tünde uyku tezile kanıp ibadat kılabız dep. Andan keyin başka bir ayatты okuyt. "Ellezine yunfikuna fis-sarra ve'd-darra vel-kazimina el-gayz vel-afina anin-nas. Vallahu yuhibbul muhsinin." Kuday Taala'nın ушундай кулдары var. Alar kenem bolup turgan jolunda Kuday üçün, jetim jesir üçün kayrımdılık kılışat. Vel kâziminel gayz, açuğları kelgen kezde açuğunu jutuşat. Vel afina anin nas, adamdardı keçiret. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah jakşılık kılgandardı süyet. Kudaydın bendeleri var eken, açuğunu juta bilgen. Adamdardı keçire bilgen, başkalarga jakşılık kılgan degen ayatты okuyt da, Kuday men de bulardan emesmin, men keyde açuğumdu karmay albayımın deydi. Kur'an'da ulantı okuyt. Bul ayatka kedet. Ve yusirun ala anfusi ve lev kana bihim khasasa. Allah Taala'nın uşunday kulları var, özleri kıynalıp bötön elde, kıyınçılıkta jürse de alar başkalarga jardam kolunu uzatууга dayar. Bul ayattın tüşüne bir sebep bolgon, Peygamber'in uyuna bir gün konak gelip kalat. "Ya Rasulullah, men açkamın" deydi. Janagı men aytkan Hazreti Bilal jönünde söz deydi, kebir Kur'an'da tafsir kılgandar. Kelette o Allah'ın elçisi bir kança günden beri kursağım aç dese Peygamber, özünün uyuna jönötse Peygamber'in uyunda da konoko bere turgan hiç nersesi yok eken.
Кейін башқа bir Madinалық bir айтады, мен бүгін сізді қонақтайын. Пайғамбар айтады, мо жігітті кім үйіне алып барып қонақтайды дейді. Бізге bir чочын бөтен адам келіп қалыптыр, құрсағы ач екен, кім алып барады десе, Madinалық bir ансар келген қонақты үйіне алып келеді да, аялына айтады, пайғамбардың қонағын мен үйге алып келдім, кім бір нәрсе береді десе, үйде бар бу десе, үйде кичинекей балдарыбызға қалған эле bir уч арпанын уну бар. Балдарға умач кылып берейин, суйгач кылып берейин дедим эле дейт. Балдарды уктатканда пайгамбардын коногуна берели дейт. Балдарын уктатып коюп, балдарга деген тамакты жанагы конокко беришет. Бирок эртең менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келсе, Кур'ан-ы Керимде бул аят түшөт. Ва юсирун ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Аллах Тааланын ушундай кулдары бар, өздөрү балдары ачка турса да, башкаларга жардам колун, башкаларды өзүнөн артык көргөндөр деген бул аятты окугандан кийин Ахнаф ибн Кайс, жок мен андай эмесмин дейт. Бул аятта да мен эмесмин дегенден кийин башка бир аятты окушат. Урматтуу мусулман бир тууган, Яштанибуна кабаирал исм. Кудайдын кээ бир кулдары бар, чоң күнөөлөрдөн өзүн сактайт. Арак ичкенден, зынадан, адам өлтүргөндөн, вал фавахиша, сойкулуктан, жаман нерседен сакташат өздөрүн. Ва иза ма гадибухум ягфирун. Ачуу келген кезде бирөө аны капа кылып койсо, бирөө анын намысына тийсе, аларды кечире билгендер деген аятты окуйт да, Аллахым мени булардан кылбагын дейт. Kur'an'da da bir ayet okuydu. Allah ayette ve izâ qîle lehum la ilahe illallah hum yestagfirun, yestekbirun. Ve izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Kuday жалгыз, Kudayga kulçuluk kıl dese tekebirlenip, Kudayga da sajda kılbagan, Kudaydı tanıbaganlar bar dese, Kudayım meni alardan kılbagın deydi de uşul ayatqa kelgende munday deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanlarım. Ve aharun, kebir kullar var. İ'tarafu bi zulumihim. Günahların moynuna alışat. Halatu amalen salihan ve aharu seyyiat. Kebir turemes işlerdi kılat, keyde soğuk işlerdi kılat. Biroq günahların moynuna alıp tövbe kılganlar degen ayatты okuganda men uşulardanmın deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, siz menen biz kaysızdanmız. Günahlarınızды moynunuzga alıp, albatta çiğki süt emgen bendilerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullukum li Adam ve Adam min turab. Barıngар adamdın baldarısınlar. Adam ata topraktan. Kullu ibn Adam hattaun ve hayrul hattaina tawabun. Bardık adam balası hata kılıuçu, hata kılganların en жақсысы hatasın moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. Hatabızды moynumuzga alıp tövbe kılgan bendelerden biz be.